Hello, kipa amen hi channel anangai zo sin bon ang lim hi bin tuni sei hom kiting uchu hi a hi le si khan to ni ani in asang che mi hem hem hi akibe lap jing to thon in science in ima bol ngo anei ta poi ti ke in zong thu ana sei u bin hi scientist phabet in experiment abol nga ba hin mi hem te dinga hin thil ka chum abol do zong tam ta a umin abol thil zong ki in hi athil bol na ba hin mi hem khat chunga bol dinga lom lo zong tam ta hi scientist on mi hem ata sakiba ti chungin experiment ana bol ogina hi Dr. McDougall kitipa hin 1907 kum chun mi hem thagaw weight ding in adam lo mi gu ana then do in hi adam lo ho chu athiting kon ngen hin mi gu ho chu thi masang ubachun weight u ate in athi phat u le weight izat yu ham mi hem thi le a hing chu izara ki hi am ti chu a he num chu a hi experiment abol masat pen mi chu 21 gram in azang chu in a second na mi chu athi til in neu khat azang chu in chom khat zo in angai ngai ahung ki in hi aban in mi ni jong chu angai ma bang abol ki in hi ama ni chu athi uba chu weight u anim su in chom khat zo in ahin lai sang uin tam ta in ahung kal to in hi aban ball bedding tin equipment ho apoi piu lai te in mi kha chu experiment ball man lo in ana thiman ta na hi hila achai na pen mi chu ana ball kit un hi le ima ki hi na ana modo opo win hi chom kha zo in pung khat bel zo in ana te kit un hi le gram yau khat ana nim su in hi hichi experiment abol hi result khat sa an ki bang pu na hi hichi ji chun hichi experiment hi mi him lagaw with hizat mong ahi yeji hizat apai ti a man thei ta san thei chu ana hi pon hi government in azap khan in human right violate ahi tin tuni chan in hitabang experiment ho hi ana pum kha ta na hi ani chan na hi a hi le US gama Dr. Robert E. Cornish ki pa hin 1934 kum achun mi athisa ho su hing kiting tin experiment anabo kitin hi ichi Dr. Pa lunggel jong hi lungdon ta khat chu ahi kinin hi ama lunggel hi mi hi blood circulation ji a hing akihin ithi tingle thisan hi tang ji ahin ichi hi kichi sa kit the helang hi le mi hi ki hing kitin ti chu atuk le atoi kit chu atoi chu ahi ajawa isai ma bang chung mi him thisa ho chu alheng do ki in athisa ho ta sa chunga chu lo ho akap in hi adrenaline le heparin lo an akap in chule ka zo in ta sa ho chu ason le in aboi pg le in hi in la poi ma ba pa in do an po na hi aban in mi him chunga alo thil lo ha chun dan cha wi cha chung in experiment chu a hin bol ki ta na hi wi cha thisa nga alakip in mi him chunga abol bang in process chu wi cha chung in abol ki ta na hi wi cha thil bol na chunga chun ta san lo te in ni chu ahung hing do mata win thum chu ana thiden ta na hi ni a success ji chun ki pa le in aban bol bedding chule wholesale bedding anom the in la US government in a project chu patep lo bin an kha pi ta na hi athum chan na hi a hi le Russia gam a til so khat na sei ki tin wi cha khat alol a asatan uwa alu chu projector ho machine ho mangchan ale ho chu le amit ho a hing banga ana sa ho hi chi jong hi kidang ta khat chu hi achai na chu hi a hi le German gama angel of death ti a jong ki he mitam te in angol e scientist ngol ti a jong a he Dr. Joseph Mengele Kitipan 16 March 1911 Akipat 7 February 1979 kumachun World War II laya galmi amat ho chungachun khansi na experiment za na bol kit in hi ichi scientist pan ana bol kit chu hi a hi le mi hem khata sa chu a la in adang khata sa to ana sto in surgery ana bol ji in hi chikit le ping khom te ni ta sa jong chu ana sutu bukit in hi scientist on mi hem te dinga thilpata ta ana photo
ana poto zong leo ki chat le za dinga zong dei lo zong tam ta ana bol do ve na hi lung sit te in ki pan til ki hi se in seidan chule ki ma ki thiam hi in abel in i bol khel naw sei khel sei wal zo sei ngai dam kain thum e tunia dingin ki chan in ana chai utin aban kit le chi sanga hoi zo le ngai nom ho thasim ata ho to ana ki mutu ki taw hiti lung se te in like comment share in bol pi su ke divin kan ti le mangpha